Iyi application atari ubwa mbere uyibonye, ariko ngewe nzanye agasha kuri iyi application. Nureba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, uraba wasobanukiwe uburyo wakora amafaranga menshi n'uburyo wakwihutisha umuvuduko muri iyi mining iri kubica bigacika hano mu Rwanda. Iyo tubica nk'ibisanzwe haracyari Uzziel Tech Media. Liking iyi video, kanda subscribe, sharinga inshuti zawe zose zishaka kuva mu bushomeri, zitangire umwaka wa 2026 zimeze neza, kuko nta bushomeri buhari. Ushobora kuba warize utarabona akazi, ushobora kuba unagafite, ariko iyi application ushobora kuyikoresha kuko ntabwo ari ngombwa ngo wirigwe uri kuyikoresha, uko yo uraza ukamininga gusa ibintu ugiye kwerekana ibyo ukora, ubundi ugatangira kwinjiza amapoint. Ayo mapoint ukayavunjamo amafaranga y'u Rwanda. Nurebe iyi video kugera ku musozo, ndakwereka, mbafitiye ibanga mutari muzi, ndakwereka uburyo wihutisha umuvuduko bityo ukabikuza vuba muri iyi application. Uko wihutisha umuvuduko ndabikwereka nureba iyi video kuyigeza ku musozo, ndabikwereka hanyuma ku musozo. Mbere ko dutangira rero, YouTube channel nk'ibisanzwe cya Uzziel Tech Media, liking iyi video kandi subscribe, sharinga inshuti yawe ishaka gukora amafaranga online nk'ibisanzwe. N'ubundi igitekerezo cy'inyunganizi aho bisangwa murahazi ni muri comment. Urabona yuko hano bari kuvuga ngo KMT cyangwa se point 2000 zihwanye n'idolari, kandi idolari ntabwo ari make. Urabona harimo uburyo bwinshi bwo kubikuza. Urabona harimo TRX, Tone, Binance, Doge, Litecoin, Bitcoin. Iyo ushaka kubikuza hano kuri Binance, uhita ukanda hano Binance BB220, ugakandaho kanzuminge. Urabona yuko muno harimo uburyo bwo kubikuza kuri Binance. Uraza ugakopiya ziriya, nuko nta ihe ugashira hano, ukaza hano ugasetingamo set address, arangiza gukopiya address ukagira. Reka nze mbere yuko rero ngira ngo tubanze iyo ushaka kubona, urabona nko kumininga, azugakana hano mine. Urabona yuko twenda kugira minimum withdraw. Urabona yuko tumaze kumininga izingana n'709, kandi urabona ko yuko hano minimum withdraw ari point 2000. Icyo ukora rero nta kindi, muri application ngiye kwereka uburyo winjiza gano mapoint n'uburyo uyabikuza akakugeraho kuri account yawe ya Binance, ukayakura kuri Binance ukayashira kuri account yawe ya mobile money. Niba utarafungura Binance, gira uyifungure, ko application nyinshi za nyazo zikorerwa amafaranga byizewe atari scam usanga kubikuza ari kuri Binance. Bidatinze rero icyo urakora, link y'iyi application cyangwa se iyi website urayisanga muri comment ya mbere. Ukimara gukanda kuri iyo link, gukanda kuri iyo link urayeguka kuri page imeze kunguku. Nutinjirira kuri link nta bonus uri buhabwe, kandi bonus uri buhabwe niyo igufasha kwihutisha umuvuduko mu kumininga. Icyo urakora rero, wahita ureguka hano kuri page imeze kunguku, uraza ukanda hano handitse create new account. Ukanda hano create new account. Ikimara gukanda kanditse create new account, aha mbere urashiramo password. Aha mbere urashiramo email, aha kabiri urashiramo password, aha kane ushiremo verify iyi namba nkuko ngiye kubikwereka. Ubwo barabaguhaye nawe imibare yawe, ushobora kuguha imibare irimo n'amagambo, urayitondeka uko bayiguha. Reka nze tubyuzuze ubirebe. Uraza ugashiramo email yawe, ushiramo email.
ukandika gmail, wemezemo email, uhita hano ushyiramo password, ushyiramo password runaka bitewe n'iyo ushaka, wenda reka dushyiremo online 2005, nawe urashyiramo iyo ushaka, uhita uverifiya ya namba nk'uko nabikubwiye. Turahera ku mubare wa mbere, turahera ku 9,9,5,5, 9,9,5,5, duhita dukanda create account. Dukanda create account, urabona ko bahise badusaba ngo injiza ntabwo byakunda kwinjira udakoresheje link y'umuntu. Urabona ko hano bari kuvuga ngo login, ngo ninde winjiriyeho, koreho register. Turajya muri account yacu nk'ibisanzwe, niho ndabikwerekera. Turahita tugaruka hano kwa kino gice cya login, turakupa gutya, kwa kino gice cya login, twinjire muri account. Wewe urasanga bimeze uku nguku hano hatari kubara aha. Icyo urakora rero, uraza nzuminge ubibone, uraza ugenda ukande kuri kwa tuno tumenyetso turi muno, ugenda udukandaho twose, ukandeho twose. Ukubona ko tugenda dukanda kwa turiya tumenyetso, ariko point zigenda ziyongera. Ndakeka uri kubibona hano handitse collector, ukubona ko twatangiye kumayininga. Uko niko ugenda wihutisha umuvuduko, uraza ugakandaho. Reka nze dukande kuri iyi ngiyi, urabona yuko umuvuduko utangiye kwihuta nk'uko nabibabwiraga muri iyi application. Wabibonye yuko umuvuduko wagiye uri kwihuta. Reka nze nkwereke uburyo wihutisha umuvuduko. Urabanza ukareba coin ufite hano, ukareba na coin hano bari kugusaba. Urabona hano bari kudusaba coin 200, turaza dukandeho. Urabona hano duhise dusigarana, baratubwiye ngo, urabona yuko point wabonye ko zatangiye kubara zihuta. Aza ugakanda kwa tuno kimenyetso, we icyo ukora n'ubundi nk'ibisanzwe, n'ubundi urabona ko hano hari kubara. Urabona yuko hano hari kubara, kandi umuvuduko urabona ko uri nko mu ijana wo gukubita ubangura kabisa. Urabona ubu kubona ko bari kutubwira ngo turamayininga izingana uku nguku 165, ariko ugiye kwereka ryabanga ry'uko ugiye kujya urimayingira izisaga 400, nta nk'uko nanjye mwabibonye ndi kubikora muri iriya account yindi y'ibisanzwe. Iyi ngiyi yari yo kuberekeraho. Noneho ngiye kubereka uburyo ugiye kujya ryabangana nabemereye y'ukuntu wihutisha umuvuduko. Ikintu ukora, urabanza ukareba point ufite hano hejuru. Urabanza ukareba point ufite hano hejuru, kuko nizo ukuramo umuvuduko. Urabona ko dufiteho point 148. Tugiye gushaka umuvuduko noneho mwa tuno tumenyetso, turagura uwo muvuduko ukatwinjiriza amacoin menshi. Kanze wenda tugure guno muvuduko wa 200, turakandaho. Urabona yuko tuguze umuvuduko wa 200. Urabona ko izo kumayininga zise ziyongera. Urabona ko tuzajya tumayininga days 365 mu gihe kingana n'ukwezi, tumayininga izingana uku nguku, tumayininga 10,000. Mu gihe kingana n'ukwezi gumayininze 10,000, urumva waba ufitemo amadolari 5. Ntabwo ari makeya, wamayininze gusa amadolari 5 ni 1000 bigera muri 7 by'amafaranga y'u Rwanda. Agiye kwereka uburyo ugiye kujaja wimayiningira izisaga 12,000 za buri kwezi, zingana n'amadolari asaga 6. Turongera tugaruka hano turebe, dusigaranyeho point 88. Kanze dushake akandi gapupe turagura kakajyajya katumayiningira
gafite powenti 80. Reka nze tugure kano ka 75 turagakandaho. Urabona yuko duhise dusigarana powenti 13. Zino powenti 13 nazo twazigura, dushobora guhita tugura kano gafite 20, ariko se tugiye kugura kano gafite 10 kagiye katumayiningira 5 za buri days. Nako turakaguze, turategereza akanya gatoya. Urabona yuko dusigaranyijeho powenti 3. Nituzuminga gutya, ninzuminga gutya, aha kanzuminga ubibone, urabona yuko bya bindi nababwiraga tugiye kujya tumayininga 408 za buri munsi. Urabona yuko 12 tuzajya tumayininga 12,000 bya buri kwezi. Guys, aya mapowenti, amafaranga ntago ari makeya. Ikintu ukora noneho iyo wakanze hano kuri gite, ntago bisaba ngo ntago ivuga ngo uraza ngo ukande ngo nyuma y'amasaha 28 ubwo birarangiye. Tuzamayininga gutya paka y'amezi arangiye, paka ukwezi kurangiye nyine tugifite 12,000. Hano wowe icyo ukora, urabona hano nuza ku gice cya withdraw, hano handitse financial. Nuza hano handitse financial ni igice cyo kubikuza, uraza ukandeho kanzuminga ubibona. Urabona yuko hano bari kuvuga ngo nugira ama points cyangwa se ama games 2,000 uzabikuza. Bivuze ko nureba ugasanga wagize ama points 2,000 uzahita ukora iki? Wowe uzahite unyandike nako, sorry, ngiye mwabonye ko muri ya account nenda kuzuza ama point 2,000, nzahita nkora video ndende igaragaza uburyo wabikuza akakugeraho kuri MTN Mobile Money. Rero nicyo kintu nkubwira, nkusaba kandi nzogera ukande subscribe kugira ngo iyo video uzayibone mu bambere y'ukuntu wabikuza, ku buryo nawe nugira minimum withdraw bitazakugora kubikuza. Yema nshaka gukora utuntu twanjye nitonze neza, uvuga ngo ira yindi account mfite nuzuza minimum uzahita nkora video y'ukuntu ubikuza akakugeraho kuri MTN Mobile Money. Bivuze ko nukandi nzogera ukanda subscribe, iyo video uzayibona mu bambere, nawe wagera minimum withdraw ukajya uyifashisha uri kubikuza. Guys, rero nancoreje iyi video y'uyu munsi. Iyi video y'uyu munsi niba igushimishije, liking iyi video, kanda subscribe. Igitekerezo cyanyuganizi murabizi aho bisangwa ni muri comment. Hari ikintu utasobanukiwe wavuga tukazakikora. Twenza no gukora nenda kubakorera WhatsApp groupe tuzajya duhuriramo tugahuriza ibitekerezo turi benshi, kugira ngo aho utasobanukiwe tugufashe. Nancoreje video y'uyu munsi, mutazacikwa na video z'ubutaha. Yari Uziyeri Tech Media nk'ibisanzwe.